lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Namnamaan mi ti kaaddayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo azaldi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon ka ipatpatangatang dito YouTube. Ket pagyamanak unay numapili yumat nga drama to'y surat ko. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan azaldi. Tubuak ti ilagan Isabela. Ngamiti agdama ket agnanad kami dito'y Bambang, Nueva Vizcaya. Dito'y lubong apagnanaadan wenno pagbibiyagan tayo, makunak at talaga nga awan ti perpekto. Amin tayo kat agbiddot ken agbasol. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang isalaysay itinagbalin apadas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak saldi. Apay. Oh, Donna. Inayat kay ti kastaunay. Impatag kay ti nalablabas pa ingam iti bagik. Nagbalinak anapudnukan ka. Nga uray adda kay ti adayo. Ngam apay alinuko nak. Apay saldi. Pakawanan nak, Donna. Aklo na ka nagbali na ka nalupoy. Nasuloy sugak kabayatan ti kadda kaya Saudi. Naddan kami ti relasyon kini Ruby. Aging ka anak sikog da itoy. Nagsakit, Saldi. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Agasaman tanadaan kayo pa'y gayam iti anak. Wen, nabayagan nga awan kami. Nabayagan aliniklikak ni Ruby. Nagsina kami. Iso na lang tasan akayat nga awatan da asawa na ti ubing. Iso nga klon na kaging gaita. Kita daw pa ilang komunikasyon mi. Una yan, Saldi. At napay gayam asawa ti babaim. Di ka man lang nagbutang iti Diyos. Donna, sorry. Aklo na kabasol ko. Yung pagbababuya akong ti amin. Kidawag. Pekad na kumapay ti may kaduwagon taway. Tapos sulitak na gini nagkuranga. Pangasim. Tatulungan na ang mga warukanan. Kan mang solusyon iti parikot ko ita. Ipatpatag ka unay-unay. Kastamat tanda nakta. Diyak lagi di kabalan lumapukaw kayo. Anyapay, ha? Anyapay ti kayat mo nga ibagasal di. Anyapay tinsangpat mo aparikot. Anyapay tinsangpat mo apagkasagtan tiriknag. Donna. Nagsakit, Saldi. Nagsakit. Tikat ni Ruby. Kat alaik ti ubing. Gamin. Saan kat ngarod akayat ti asawa na nga alain. Kasi nga ti ubing no baybayak. Iso ang makipagpakaasakin ka, Donna. Sapay ko ma. Tao man nugot kang ang naid dito'y balay ti ubing. Talaga gaya mapudnutin paganimanang mukha niya, Donna. Nga niya, nanang. Nga inawat mo ti anak ti asawam iti sabali a babae. Wen, nanang. Ang apay,
Ati kayat ko asawan. Awan ka day ti sa bali ang mga iwan iti dayjay nga ubeng. Saan ka no akayat dagiti dadakkel ni Ruby nga awatan ti anak na iti basol? Iso nga, indan na ka ni Saldi. Ay, una yun aya. No amuyo laang ko man. No kasano kasakitin aramid ti asawa kanyak nanang. No amuyo laang ko man. Dona, anak ko. Maag ako no maag. Ang awan mabalin ko. Ngamin, ay ayat ako na ni Saldi. Ken mais, kasapulan mi nga agi na ti asawa. Ikak pa iti may sagun daway. Tapno sulnitan na dagiti nagkurangan na. Husto mo kidi tinaramid mo, anak ko. Ngamin, awan mo ti basol ti ubeng. Agam, sapay kuma. Tasanan nga ulitin pa'y ni Salday ti kastangay na ramid na. Nagkarimat asahanan ang maulit na. Nagkariasanan nga agpasulisog pa'y. Nangro na ita, tanagsublima na ni Saudi. Ala, sapay kuma nga ron, anak ko. Sapay kuma. Tatong palon ni Salday day ta akarinakin ka. Sige na, friend. Kaduan nak mo na, please. Jak namin kaya timapan ngagmay say ti dayjay a birthday party. Mabaina. Anya? Sika talaga, friend. Pagbainam ko mangay, kat ko namat abatch mo dayjay, idi high school kayo. Syakit din ati mabain. Ngamin, awan matamamok ijay. Amangan ngamin no, mailang kami ti tunggal maysa. Nang runa kat ex ko ti birthday celebrant. Sakit, agpada kami ngahon pa'y asawa na. Iso apang aasib ka din a friend. Kaduan na kun. Iti kasta, ada makita da akadwa. Kat maibawing iti sa bali ti storyaan da. Jak namin mabalin a pumanaw dito'y balay iti rabii. Jak mabalin nga ibahati iti katulong dagiti anak ko. Nang rona no rabii. Talaga nga ipatpatag mo mutan ti anak ni Saldi iti sa bali a babae. Ah? Anya ngay, isumat nga minti kanayon ko akad kadwa. Ken maisa, nakaragragsak mat nga ubing. Makaparay aw nga aw-awiran, iso talaga napatagmat kanya kon. Sa bagay mo't kit di Alang nga rudon kaduan na kon friend. San mo't arabi ida ja a party? Malamot. Agawid tan tumot lang nga dagos, apaman amal pas ti party, friend. Anya ti ammom, amangan no, ijay kumutan masarakan ni Mr. Right. Iso akaduan na ko na, friend. Please. Kasla naragsak ka ito, Saldi. Sigot mo ta naragsak, boss. Wan mat ka diya. Oh, Ket, tagasaritam ka din, ti asawa. Wan, boss. Nagpakadangar da kaduan na kan ti best friend na amapan maki-birthday, boss. Kasi man, mayat man, tapat iti takat ti baganakin nga. Ay, wala, boss. Kasta ti kinapod na ti asawa kanya. Iso nga ro da kasta unay ti pan nakakonsensya. E di nakaarami da kiti basol ken ko na. Iso adya akong kahit nga ulitin pa ito dyan, boss. Uray ang sino ti pagdamtamagam. Talaga basol mo tayo dyan, Saldi. Kan maysa, saan mo arumbang nga inanakan ti babae? Abay, di mo amo, adakkel nga ebidensya ti ubing abino kalayo. Anya nga ita? Saan ka lang arudan ang makaulit? Saan na talaga, boss? Madlaw ko, akrusunada nakati kabarbaro akat trabahuan tayo. Ha? Diyan kayo ti sumrakit may parit a relasyon. Yan maysa, diyan kayo tagbasol man na hindi asawak, sir. Sigurado ka? Wan, boss. Talaga nagbalbaliw ako. Diyan kayo matadahal ti binukal ko, pamilya. Isosar dengan akon, boss. Ngamin, uuraan niya ti bagbagam dita. Di na kon maalugoy pa eh.
Ang yaman na. Kapot pinatgamot lang, tikid daw kung agsarak ta doon. Wan tadagulit kamot ngamin, Ramil. Oh, Awag ka nga awag. Text ka at text nga waray oras ang tirabi eh. Di mo timbagakon kan ka nga dan asawa. among ka din. Manipod inyam amo na kanuli. Inayat ka mo ten. Wan, ngam namin ano ka di nga ibagakkan ka nga dan asawa. Kat ay ayatat ni Saldi, Ramil. Iso pa nga simtalipatan na kon. No, nga dang asawa. Ang mawan mo dito eh. Sangwit nga mo lulok-lokwen na ka. Kabayatan ti kadana jabro. Ay ayatan nak ti asawa, Ramil. Iso pa nga asim. Tadi mon sabidungan ti panunot ko. Okay. Mo talaga sana nagbaliw pa iti panunod mo. Awanan maramidak. Agyaman nak, Ramil. Kat pasensya ka, Wan. Okay. Awan ro mga pagdalaga man niya. Kanawan ro bang ikid daw ang miti pasensya doon. Mawatan ka man ka? Anya nga ro. Mo talaga di na kaya. Narigat na. May pilit ko tibagikin ka. Ramil. Awagan man kiti di uli. Ibagam to may ditay. Itikas na. Ang jamming tayo. Tapno may liwliwag kumanti pa ng pahay mo kanya. Tigagdana. Tamo maudin dahi ito yapan nakisinarak ko kan ka. Doon na. Kasana. Kabalam ka di ba, Yuli? Siyempre, kabalat may mood, Ramil. Cheers! Okay. Cheers! Sige na, ito na. Cheers! Cheers, friends! Asan ka ba, Lana? Kasla agsulimat tanti inumahan ka, Ramil. Okay, kasanon. Agawit ka din, friend. Wan, friend. Please. Oh, sige. Sige. Oh my God, magdagawitan, friend. Oops. Apa pa rin na eh? Timag din kayo matan. Agawid kami, Ramil. Iawid kunti gayom ko. Oo, dinan kabalan. Itulog kayo na. Ay! Oh, no. Lala. Oh my God. Tas labahin ka armor doon ah. Una-unahin ka nga itulod, Yuli ha? Albasan na. Itulod ko matanit doon na. May jabalay da, okay? Okay. Sikati makamo, Ramil. Sa dinatirihan ko. Apay, Diyos ko. Anya ti. Saan? Parang ka magkaman. Ayop ka, Ramil. Anya ti naramid mo kanyak, ha? Doon na, pagawanan na ka. Pasensya ka, anta. Diyak nalapdan ti bagi ka ng tagikwakan ka. Kabayatan ti pan nakabartay mo. Etong ka kami nulay. Ito nakasagana ka mang sumbat itinaramid ko kang kanto na. Awanan ka itibain, Ramil. Apa nga'y naramid mo ti kastoy kanyag? Pagbababawiyak unay no apay asim murot ang pailangan ka. Ang pagbabawiyak ka nagtalagkan ka. Oo, manlugod ka lakit eh. Agdilatan. Masigurado. Adi na kan awatin pa ito asawa. Lumamuan na nga na pasama ka na ta. Awanan ka itibain. Ayop ka. Asla! Gusto na, sorry ka raw din. Ay, ito na kaulay doon na. Isa pang asin. Umanlugot ka na bakit na anak. Kumusta ka yun, bakit? Kumusta na kita, nakta? Okay kami lang, Saldi. Okay kayo ko, nam. Ang apay nga ron akas tati lang, am. Kaslag sa sardot ka man. Saan akas itisigod a video call ta? Nakasarsaranta ka. Apay, ada ka di marikrik, nam? Wala kay. Medyo madingamin ti pagbagit. Banog ko lang siguro dahito eh.
Kastaya, ay katagi na nakangarudan abakay. Di ka nga minuna agbampanog. What? Ay wanam ti bagim. Iti kasta saan ka agsakit. Wen, Saldi. Bayam, tag out of town tayon ton, inton makaawidak. Iti kasta, makarelax ka mat. Sana bale, taumadan ti pa nag-aawid ko. Kasana kong agsubli dito eh. Ag-for-good akon, bakit? Agpaiso? Wan bakit? Nasaysayat mo't lang nagdidin nata yon. Iso ang nagdesisyon na kadya ko nagsubli dito sa Saudi. Umdas mo't siguro ti urnong ko. Lapno makarugi tayo mo't din. Uray basit lang ang negosyo dita. Anya, masikog ka, kunam anak ko. Wen, nanang. Ay, Diyos ko. Kasanawan na pasamak ti kasta anak ko. Nagibalis ka kaday iti asawam. Nakilalaki ka may kasta kaday. Saan, nanang? Amo ti Diyos. Diyak maaramid ti kasta. Biktima aklaeng. Ha? Anya ti kayat mo asawain. Ilawlawag mo man anak ko. Malagip yung kadi. Ti panagpakadak edi ako na nga dasarakik a tao. Wain. Te ko nam nga inyam ammo ni Yulikan ka iday. Itinapanan nyo a birthday party. Ramil sa itay. Tay ko nam anagan na. Wen, nanang. Agkurso na daunay kanyak day jay aramil. Di naksarsar dengan nga oray amo na nga dan asawak. Gaputan na sayat mo ta makisarsar ita. Imanugot ka makisinarakin ko na. Aging ga nagawis. Katnapan kami iti may sabay. Naginom kami. Kadwami ni Yoli. Ti suspetsak. Adaing kabil na itin inuman mi ka ni Yoli. Iso anabartag kami adagos. Kalpasan na. Diyan ko na mo tinapasamak. Nariingak lang ang gandan na pasamak kada kami. Diyos ko. Ti parikot ita. Masikuga ko na. Anya ti rumbang nga ramidak, nanang. Ay, kasanuday tananak ko. Sapay umadan din ti panagawid ni Salday. Siguradaw, dakkel taon tatyan mo intun sumangpet ti asawam. Iso saan mo mabaleng nga ilimod kenkwa na ti amin, anak ko? Nagsakit mo tandi kasto yung masangpot akdo na. Saldi, amo ti Diyos, ajak nagayatan ti amin. Oh. Ang jakmat kabalan nga iparagrag ti ubing. Tapno laang may limad ko kan ka tinapasamak kanyak. Amo matadak kalabason iti Diyos dayta. Saan nga tangayong kagarang ay naramid ti kasta? Tapno makabalas ka kanya. Saan, Saldi? Sana pud no ti kastapan panunutem. Tuo na. Pinakawan kan inawat ko ti anak mo iti sabali a babae. Kapunta ay ayatan ka. Oh. Diyan mo. Diyan mo nanya ti panunuto kita. Saldi! Ang sabli ka dito eh! Saldi! Agyaman na, kiti pan nakisinarak mo kanyak, Saldi. Himbon nakakatiti asawa. Tapno ka sarita na. Saan, Saldi? Inaramid ko na ito eh. Tapno pa nagnakakken ka nga awan basol ti asawa. Oh. Saldi, ipatpatag kan ay ayatan nakaunay ni Donna. Di nakakabailan alukwan ti gayim ko. Siyak ti akin basol. No apay napasamak ti kasjay kan kwa na. Agbabawi ak unay iti panangitugot ko idi kan kwa na iti dayja a birthday party. No jak idi intugot. Saan damit ko ma anagamam mo iti dayja aramil. Kat saan ko mamot napasamak ti kastoy kan kwa na.
Yuli. Saldi, sorry at talaga. Oran niya pa iti bagbagam mo, Yuli. Pasakit lang takad niya ti amin. Amumat no kasano ti panagayat ko kay ni Donna. Agamaan yan. Maawatan ka, Saldi. Angam, mamati akas tamat ni Donna ken ka. Kat siya ka mismo ti makapanagnak iti dayta. Isu apang nga asim. Tadi mo ipalubo sa madadaol ti pamilyayo. Gapulaang iti pasamak, adi namat nagayatan. Pinakawan na ka idi iti nagbasulam. Inikan na ka iti maikadwa agundaway. Katsapay kuma, taipa ay mumet, ita, dayta iti gayam ko. Diyan mo na niya tarumbang aramidak. Mawatan ka. Mawatak tirik nam, angam. Sapay kumatag panunot ka na imbag, Saldi. Di mo ko mapagturayan tigura iti kaunggam. Kumararag ka iti Diyos. Katpatsak, isuro na ka, no anya tirumbeng nga aramidam. Saldi, anya ti aramidam dito'y balay. Maya, tapno may kan sukunan. Ha? Naku na ni Nana nga darik-rik na. Nasaysaya siguro na kuyugin ka lang nga na mapanagpa-check up. Saldi. Iti kasta, maamuan mo niya dahi tarik-rik na. Saan lang nga dahi ta? Naskan ama check up mat lang tin inawam. Iti kasta, nasalon at to inton ibas ngay mo. Pudno ka di tinangag ko, Saldi. Wando na. Kat sorry ha. Ngamin, nagpalabasak pa iti manong aldaw. Sa akto imay. Mamati akon. Asaan mo ang nagayatan ti amin bakit? Kat kas panangawat mo iti kanya. Ganiti bunga tinagbasulakan ka. Nakasaganak magten ang mangawat itin inawam. Agyaman ak, Saldi. Agyaman ak unay. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin patgan mi adumdumngag. Ti surat nga inta idrama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Jojo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga lingad na kumalatan iti nagan a Jojo. Adon tinanggagak dito'y programam a naidrama maipapankan ayat. Ket pakaragsakak unay no mapili yumat nga idrama tuy surat ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Amom kadi, asika ti mang parparagsak iti lubong ko, Jojo. Sipod na danta iti relasyon, makuna ka na padasak man ang tinagragsak. Kunak namin no kanibusana ng tilubong ko, iti sininaanak ti mo na anobyo. Ang, saan gayam? Naragsakak man. Tas sika tinagbali na gaya na ko. Awan ikarit ko kan ka. Amay sangag lang nga ro daman nalon. Mura no kasta, inayat naklata. Sana kinabak ng tipagrukudan ti panagayat ko, Jojo. Tinapatag, ay ayatan nakmat iti napudno, kas iti panagayat ko kan ka. Agyaman no kasta, Aisel. Ang amom, adamat madlaw ko kaninanang mo. Anya na ita, Aisel? Kasla di na kaya taparakan ka. Ha? Saan mo napapansin ni Nanang? Kasadya talaga to gali na. Saan na bale? Tas saan mo't ngayon suti ka din nam? Siyak mat, saan ka din? Sa bagay matkit di tinapatag, aging inayat ta, Jojo. Husto ka, Aisel. Oy, Jojo. Oh, mawi ka di man Nana. Nadlaw ko kay kasla kursunada na kanisiling. Ah, Apay no armumon anak ko. anya?
Kasano ko mga aram? Katnobya ko na Aisel na lang. Ay, kasi naamon, Ay, talaang, Anyang, ay kumati maganap mo ka ni Aisel. Pada tayo nga agkarkaramot iti daga. Idinto ta ni Silain. Adda mabalin na. Nangataw ti posisyon na iti bangkaw a pagtrab-trabahuan na. Oray pa na. Anta nga rodan nobya. Iturundak pa lang magngagaram iti sa bale. Ay, di ka man nagbalin amaag, Jojo. Anyangay kuma, ti masakbayam iti dayjay nga Aisel. Armam kitday di Silain. Ha? No kunak nga armam. Sika mo lang ti agnamay no tong palam ti bagbagak. Ninamang may. No kayat mo ang nasaya at kakanyak. Nagtungpal ka nga raw, iti kayat ka. No bilang taro magnisilain. Kaya tinangatamay. Ay na, iso lang nga rodan ti mangipakpakita iti motibo kain ka. Di may aw-awisan na kapay. Magatender kayaw iti partay. Anyangay kumati kayat asawan day ta. Nagadudi ta ti mabalin na nga awisan. Agam. Apay asikapay laang ngay. Madlaw mo ta kursunada na kalaunay. Iso nga armo mo, nanakaw. Nanang. Basta armom ni Silain. Ta iso ti kayat kaw aparakin ka. Iso ti kayat ko nga agbalin ang manugang. Nawatam. Nanang. Ay di ka nagkidkaid. Pagsaya at ang mulang ti bagbaga kunak manay. Agyaman nak, tapinatgam tikid daw ko. Akadwain nak nga aginom dito ni Jojo. Kunak no din akong patgan. Ngamin, pinagkid-kidan nakmat ngamin, idi inawis ka adumar ay idi party. Kwasilin. Among gatin mo, apay pinatdak tikid daw mo ita. Apay Jojo? Gabuta, agayata kong gan ka, Silin. Talaga? Amom ka di, nabayagan nga or-urayot nga ipagamday ta. Kasta, kaya't nakadingat, Silin. Wen, kinapudno na. Nabayagan ako sunada ka. Ngam, kasanungay, kat adamot ngamin kayan ayat mo. Ay ko, sinina ako na Isel para kin ka, Silin. Abay so, Jojo. Well, namiris ko ngamin. Asi kagayam tayo ayatak. Sangkit nga ni Aisel. No, kasta nga Ruth. Sinaamon ni Aisel. Di kasta, agbalin mo tin alegal ti relasyon ta. Kamaudyanan na. Makabalasak madlaangan ken ni Aisel. Inagaw na kanyak idi ti pwesto kas first honor idi high school kami. Kasta unay sakit tinaka manariknak idi. Urian niya ti aramidag. Polos adjak maatiw. Siya kakanayon ti first honor idi elementary kami. Ngam idi nag high school kami. Inagaw na kanyak ti pwesto. Agbalaw tulangan enton sinaanan ni Jojo. Ngamin, siya ti pinili ni Jojo. Ay, say, anak. Umuna ako ni Jetalon. Ibalunan naktulangan. Wan tatang, sana bale. Dandanin maluto to'y lutlutwag. Pasensya ka anak ko ha. No, aging gaita. Sa anak-anak ka urnong iti busbusim ko mga agadan. Mumay, anay lumlum tayo iti utang. Kapo iti panagpaagas day dinanang mo. Maawatan kayo matatang. Di kay kadiagdanan. Tanaawat kung sitwasyon tayo. Na, agyaman ak numaawata manakaw. Unay kayo lakit dinaya tatang. Saan kumaday tati pagparikutan niyo? Ayos lang matkanyak. Alagarudan anak daw. Umuna ako ni Jatalong. Sumarunukan taong. Sige tatang, sumarunuak matlang nga dagos.
imbagman ka nakapasyar ka, Jojo. Nabayag asan kan nga imay dito'y balay Masensya ka na, Hazel. Imayak, tanda ko man napatig nga ibagak. Anya day ta, Jojo? Kung Hazel, sabay ko sangag-saksakit tinakam mo. Yan sabay ko maawatan nak. Ha? Ni, apay nga minaya. Anya di ko lang nga ibagam. Hazel, kahit konti makiwin na swaskan ka. Anya? Apay, adda ka din na aramid ko abasol, Jojo. Awan na, Hazel, awan naman. Awan ti basol mo. Apay nga rod akayat mong ti makisina kanyak. Hindi anya aga po. Pasensya ka na. Atan sa baling ay ayatek. Anya? Nagdaras matan ti panang isukat mo kanyak, Jojo. Pakawanan na ko ma, Hazel. Nagbalinak lang nga napudno iti marikrik na. Sino ti babae nga nang isukatam kanyak? Ni Silene. Anya? Ni Silene, batch ko idi high school. Kasta ka di. Wan, sabay ko matamawatan nak. Sorry talaga, Hazel. Apay anaramid nak ngayon sukat ken ko na. Apay, Jojo. Gapo tayo isuti nakarig na kitipod na palagayat. Anya? Awanan kay tibain. Ano? Hazel, pakawanan na ko nga. Yung saan nagbali ito panunok ko. Ni Silene itante etek sana si ka. Alala. Gusto na itan na panagsangsangit mo, anak ko. Sa narumbang asangitam na dya klase alalaki. Nagsakit, tatang. Nagsakit na panunutan na naglaka lang ti panangisina ni Jojo kanyak. Wanan bain na dya lalaki. Wala lalaki ito lumapagtalakan. Sa magayam. Ay, jakla ni namnama akas day gayam tiyaramida na king ka. Sa lawasa wala lalaki. Nagkaripay kanyak. Adi na kanto pasakitan. Ngam obaw magayam lagi ti karina. Uray kumama no sa nakarupa jaskit. Tsaka muno ka sa no amalipatak na ito yapan nakapasakit ko, tatang. Nanak ko, bariknak, ti barikritnam. Igam, rumbang lang lumaban ka. Di mo ipalubaws nga bakit nakatisakit tinakam amarikritnam ita. Tatang. Anak, di mo rin ba nga sagitan ti kasi klase ti lalaki. Ipakitam kinkwana. Asaan laing nga iso ti lalaki dito lubong. Hey, sorongkol. Sa dino tayo tinalaing anak mo dati? Nagkuyog da kan ni Silene. Apay ka day, Mario. Na, tadamagang pailaing no apay. Kahit ko makasarita, gapoy tinarabid na itanak ko. Anya? Ay, saan ka kuman na makibiang pay? No talaga nga'y ayatan ti anak mo, ti anak ko. Baybay adnan, no anyat ti pagragsakan jay anak ko. Ngamen, nasaysaya at to ti biag ti anak ko, no ni Silene ti masawa na. No kasta, dahil ti makagapaw, no apay nga insukat na ti anak ko. Kay, anya pa'y kumangay. Heh, rupat kwarta kayo gayam nga gina. Ay, Mariaw, awan karbengam amang ibaga iti kasta kada kami. Punyo, Mike. Insukat na ti anak ko, gapulang iti kwarta. Heh, nagpadaan nyo nga gina. Ay. No awanan tinapatag nga ibagam, pumanaw kan. Ala. Pumanaw kan, Mariaw. Panaw! Apay anapan kayo pay lang ijabalay da Jojo, tatang. Wala, takayat ko kumama kasaw. Ngamti mo inanak tinakasaw. Anya kay tinbagbagan ni nana nati, tatang. He, may samay da dya bakitan. Konsinti daw. Ni,
Apay mo tanak ko nayo ti kasta tatang. Bay-bay akalom ti alak na. Saan ko makanungag sakit tinakim mo? Tala sa isaya at ti kasasaad ni Jojo, no ni Silen ti maasawa na. No kasta. Gapugayam edi kinabak nang ni Silin. Iso nga insukat nakkan ko na. Kunyapay nga, talaga kastan anak ko. Napimpintas ka no, tagbalin akasasaad day dya at Jojo iti din na ni Silen. Iso nga di mo ka no riribukan pa itibiyag da, anak ko. Kasta timbaga dya bakal. Naragsak ka ka din anangagaw iti boyfriend ko, ha, Silin? Inagaw? Akasmat iti panangagaw mo kanyak. Idi iti kina first honor ko. Idi adda tayon iti high school. Saan ko nabasol? No siya kung tinag first honor, edi high school tayo. Pues, saan ko matinabasol? No mas ay ayatan na ko ni Jojo ngam iti sika. Mas ay ayatan. Dahil ka di timbaga na kan ka. Wano, mas inayat na ka, gaputabak nang ka. Kan ada na talgad at trabaho. Anya? Dahil tatipod no Silin. Isungawan karbangam amang ibaga nga ay ayatan na ka ni Jojo. Ngamin, tilaang kwartam tinapatagkan ko na. Awanan ka itibain? Ibabawit timbagam! Awan karbangam amang sipat kanya. Ayop ka! Sala nga may sa ti aldaw, ha? Addan tulaang aldaw mo kanyak, Aisel! Ha! Tandaan am dayta! Dituyak pala ang agpalabas iti oras. Nagpinta sa buy-buyaan ti danom nga gay ayos iti karayan. Makapalagan iti rik na. Kuma, iyanod magtanti danom ti sakit amarikrik na ita. Nagsakit. Apayasyak pa'y tinakapasama ka ti kastoy. Awan ka din ti karbangak nga agragsak itinagan niya yan. Saan mo marami doon ti kasta? Bastos ka! Apay nga narapot na ka! Sorry, miss. Kunak namin no kahit no titumpuak manipod dito rang tay. Kapoy ti panagpok ka mo. Kayat ko na nga erwar ti sakit tinakap amarikrik na. Ngam, awan planok nga pakamatay. Pasensya ka na, miss. Narakop ka matin. Ayun gayam. Siyak gayam ni Ramil. Siyak ba't ni Aisel? Apay, anya nga minti problema. Apay ako na mga dasakit tinakam amarikrik nam. Mabaling ka di amamuan. Kaputa insukat nak ti boyfriend ko. Anya? Ay sos. Iti dahi ta kinapintas mo. Insukat na ka tinubyom? Insukat na kay ti baknang. Kan ada na talgad at trabaho na babae. Kasta ka di? Sa bala talaga ti maaramidan ti kwarta niya. Sa bagay, kwarta dahi tan. Kahit mo asawan, isumat ti aramidam iti kayan ayat mo. No makabirok kamat, iti nabakbak nang. Itan niya kumagapungay. Naibagak lang siguro ti kasday. Kaputa ura siya. Insukat nak mat ti girlfriend ko iti baknang. Ngam sana nagsakit tinagam ko. Kaputa sana rumbang akailalaan ti babaya kasday. Ket rumbang akas tamot ti panunutom. Imbag ka pa'y takas na ti ka panunutam. Ngam siya. Saan? Nagsakit din akam ko iti inaramid kanyak na dyan alalagi. Inayat ko ti awanan bayin. Ngam naglaka lang ti panangisukat na kanyak. Lipatan mo beta na pasamakin ka. Aywan, sa dino ti balayo. Itulod ka nga gawid. Isaanan, kabalak ti agawid na si Shak. Itulod kan, miss. Amangan no makasalaw ka pa iti san anasaya at ti panunot na ditatalan. Katanya pitaramidan dakan ka. Mala, umay ka na, Isel.
Itulod ka ni Jabalayo. Naggap-gapwam anak daw. Kas tauna ada nagkuking ka. Kinasino na takadwam? Siyak ni Ramil, tata. Intulod ko lang tanakyo. Agyaman anak baraw. Ako na nyaman na, tata. Sige, agpakadak mo tan. Aisel, mapana ko. Sige baraw. Kit ulitek maninti agyaman Sige, tata. Baliwak to lang yung mayagpasyar. Sige. Makamu ka nga rudan baraw. Aisel, patuloy ak nga rodan, ha? Agyaman akmanan iti panangitulod mo kanyak Ramil ha. Agan-anad ka kumay ti dalan mo. Anya pa'y laang ti ar-aramidum ngay Jojo. Ibagamon iti kaayan-ayat mo, tagkalay sa kayon. Narigatan na mga mapaluspo sampay. Sayang bay. Un ka dinalan. Saan kayo madanagan? Tasyak ti makam mo. Di ka kapoy-kapoy kunak manayin Jojo. Nanang, amuyo ka di. Tay, anya? Kasalama kong konsensya ak. Na, anya ko mati baka konsensya amay. Damag ko asangit ka nun, Aisel. Kapoy tinaramid ko kinkwana. Hay? Saan man adagiti awanan ka iskan na abanag ti pagproblema am Jojo. Ti kasaryo ken ni Silen ti asikaswam. Nanang, kasano nga iti kastusin minto nagkasar kami. Ay, awan parikot iti dayta kunak nga ruday. Tumulong ak iti magastaws. Uray ipaparti kami no natarakin ko ababoy. Basta maasawam ni Silen. Nawatam. Sweetheart, kahit kung agkalaysata ko man. Kas laggaganat ka nagkalaysata sweetheart. Diyan kami kahit maagaw da kapay kanyak sa bali tao. Iso na sa siyat lang, agkalaysata. Hadakin ka Ngam, kasano nga rod nga iti bagastos iti panagkasarta. Ay, pagtutulungan tayo, sweetheart. Tumulong ka no ni Nanang. Ipaparti na ka no amin at tarakan na baboy. Okay, sige nga rod. Umanugot ha ngagkalaysatan, sweetheart. Agyaman ak Silen. Nasayat Mike, nagpasyar ka man rin baraw. Tata, umay kuman-manin pasyaran ni Aisel. Mabiglaan nga raw, tayabak na Aisel baraw. Sige, tata. Kitagyaman na ka, ha? Baraw. Api ka di, tata. Mabaling ka di tagdamagin ka. Anya dito, tata? Ararmam ka di ti anak ka? Ha? Ay ko. No bilang tarmak, tata. Ada ka di pan nakabalin na. No siya, awan parikot iti dayta baraw. Ang tsak kayat apasakitam ti anak ka. Amom masiguro tinaglabasan na. San kaya madanagan, tata? Jak aramidon ti inaramid ti kaayan ayat na. Kaputa, napadasak mo tinaglabasan ni Aisel, tata. Sapay ko mga raw, Ramel baraw. Sapay ko tadi mo tupaldaangan ti anak daw. Aisel, kumusta ka? Okay aklang matramil. Nasaya at matigurno kasta. Kahit kati sa unday ta, nakailiw-liwag kan? Naskan lang alipati ko ni Jojo. Ngamin, umadanin ti panagkalaysada iti nangisukatan na kanya. Aisel, amom ka di. Adamo ka pa lang makita. Nakarit na ako niti panagayat kan ka. Ha? Sapay ko ma. Tagkan nakitigundaway amang ipakita anapudno ak iti tarigagay ko ken ka. Ikanak kumapay iti nananay apanawan Ramil. Amumat, doon niya tinaglabasak. Awan parikot iti dayta, Aisel. Sa anak matkat nga kapapura. At dahak lang dito'y amang uray kan ka. Itangal daw ti kasarda Jojo kan Silin. Kasla mabrihat ti barukong ko. Kunaklakit din no ni Jojo ti lalaki ang mata ko nainay ko agigat tong palpiyag. Saan ba't gaya?
Kas iti umunang hayat ko. Lino ko naklangan. Inayat ko iti kastaunay ni Jojo. Nga apaya kastoy tinagbanagan ti ayan-ayat ni. Apaya kas jela ang kalakakan ko na tinangisukat kanyak. Kasano ka malipatan ni Jojo? Anya ti rumbang haramidak, Diyos ko. Tulungan na ko, ma. Iti kasta. Daras ti pan nakalipat ko ka ni Jojo. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Jojo. Dito'y lang programa tayo, alagip ti napalabas. Anya ti rumbang aramida, Diyos ko. Tulungan na ko, ma. Iti kasta, daras ko malipatan ni Jojo. Saan mo ko mga ipalubos nga gladladingit aklatan? Ni Jojo ti rason anak kabangot na iti panagladladingit ko iti damo ngayat ko. Nga pagladingit anak madlagayam. Nagsakit. Ngamnas kan nga aklo na kunti amin. Katlipatak matan ni Jojo. Ita tanalpasan ti kasaryaw. Sa dino nga iti pagnaidan yaw. Sa dino pa'y kumangay, nanang. Kat iti balay ko, ha? Alangan mo't nga dito'y balay yo. Ha? Ay, umukidi, Ay, nagdamag aklay, may tanak ko. Sana narumba nga damagan nyo pa'y dayta, nanang. Adamat siguro panunot yo? Alangan mo't nga dito'y balayo ti pagnaidan mi. Kat nakabasbasit. Ay, tsak lakit di makagaraw dito'y. Matayak no siyak ti agnaid dito'y balayo. Ha? Sana bali, nanang. Taka na yung nagtumot yung may pumasyal dito'y balay. Depende dayta no palubusan ka, Jojo. Ah, Ha? Na, anya ti kaya mo asawan si Lane anak ko. Ada kayon? No, anya ti panagawat yu iti impakak, nanang. Ha? Ola. Ala amin na akagawaam, Jojo. Agawit ka ni balay ko. Kung naklakit din no isurot na ti asawam ang makipagnaid ije balay na agam sa amugayam anak ko. ano sa inyo latan ti agmay-may sa dito'y balay tayo, nanang? Sana bali. Takanayon kayo mo't nga may sarungkaran. Malaa. Ti napatag. Baknang tinasawam. Sumaya mo siguro ti biyag mo anak ko. Nanang. Apay no kasaritam ti asawam. Ta umayak mo't makipagnaid ije balay na anak ko. Ha? Ay, mabayinak mo't kinisilin, nana. Amuyo mo't nga iso timang pakpakan kanyak. Iso amin tagas-gastos ije balay. Kasta aya. O nanang, so pasensya kayo pa ilang nga. Sana bali, takanayon kayo mo't apasyaran dito. Kastam ka dilatar anak ko. Kalayon anaunag ti pampanunutan. Diyak mo, tata. Ngam, apay nga tamarigata na ka makalipat. Anak, pangaasim talipati mo ni Jojo. Siguro, nakaragragsak itay ti sidong ti asawan. Ay na, saan man gamin adagita ti pampanunutan? Uray diyak kayat apanunutan, tatang.
Ngam isulat tamat ti sumrak iti panunot ko. Tsak maliklikan na panunutan ni Jojo, tatang. Rumbang na lang alipata mo ni Jojo, anak. Iliw-liwag mo tinapasama king ka. San nasaya at ani Jojo latan ti pampanunutan. Tatang. Tinasaya at agbirok kay ti pagbisyam. Iti kasta, saan nga isot ti pampanunutan? Makapadakis king ka ti kasta, anak ka. Awan tinasaya at nga ipaay ti kanayon apa nagpampanunod mo. Aisel, kumusta ka? Okay aklang, Mat Ramil. Kumusta ka magtanti panagayat ni Dartarira ko ken ka? Makatawanan nga gar-arama ken ka. Kwa, Ramil. Di mo iba ka. Ani pa ilang Jojo tilinaon tapuso maging gayta. Awanan ti mariknak apanagayat ka ni Jojo. Aisel? Ngamin, si kaitan ti ay ayatag. Ha? Agpaiso, Aisel? Wan, Ramil. Agayatak matunkan ka. Ay na, agyaman na, Aisel. Kamaudyanan na. Nasumpatan mo't lang tinabayagan ng ikarkararag ko. Oh, ikarig, di kan tupaldaangan, Aisel. Sapay lang ko, ma. Tasaan mo nga ramidan kanyak tinaramid ni Jojo. Santo Apolos, Aisel. Ikarik day tayo tibatog ka langit. Anya nga tanog kalaysatan. Sigurado ka, Ramil? Uwin, awanin ti rason. Tapno ibayag tapay. At datan ito umno nga edad. Isungag kalaysatan, Aisel. Iti kasta, makabukal tamutan iti pamilyata. Ay, kablaawan kayo, anak ko. Agyaman kami, tatang. Agyaman kami, tatang. Ay, sabay ko ma. Tanaragsak ti panagdinayo nga gasawa. Ramil manok. Sikan ti makamoy tanak ko ha. Sabay lang ko matayatam itinapod nun ni Aisel. Itatanalpasan ti kasarta, Aisel. Sa dino nga, iti kahit mo apagyanan ta. Diyak kaya't apanawan ni tatang Ramil. Numabalin. Dito'y talata ko mabalay nga agnaan. Kaasimat ngamin ni tatang no panawan ta nga agmay-may sa dito'y. Katuan na, awan parikot iti day ta kanyak. Sikat ti matungpal, Aisel. Agyaman na ka, tao manugot ka iti kayat ko. Kasta ti panagayat ko ken ka, Aisel. Uray dito'y tan nga agtalon. Nalawa mo ti sanik ko ni tata. Sana paikit din nakabaulan amulaan amin ti dagana. Datan ati mangmula. Ay, katuan na. Kahit kung agtarakan at agduduma adingwan. Katuan adakan ka day talakay. Uray syakmat. Kaya't kumati agtarakan iti baboy. Wana, pag tinulungan ta bakit? Iti kasta, rumang ay tibiyag ta. Kadilatan ti biyag ta, Jojo? Ne, anya ti kan mo sawan, Celine? Awan ka ti plano nga biro kiti trabaho? Ay, kwa, Celine, pasensya ka na. Ngimawang magamin nalpas ko ako rusaw. Isa marigata na kagbiro kiti trabaho. Iso akin layat na. Gaputaan mom abak na nga. Kasta ka di? Ha, ne. Anya ka din day tangay bagbaga. Put na mo, saan ka di? Ngam ti kinagpaiso na. Ni pailaeng Aisel ti adda di ta pusom. Sana po no day ta, Celine. Agasawa ta lang harudan. Sikat ay atak. Saan ka na makapaglibak? Iso a pinili na. Gaputabak na nga. Saan? Celine, sana po no day ta. Ay nasan ka ngaglibak, Jojo? Dinak man nalilawan. Sa anak amaag. Saan asyak tiluklukwam, Jojo? Kalpasan tinasurok ang makatawan. Nakiasawa maggayam na, Aisel. Yung damag ko, ang naragsak da itinakiasawaan na. Manalon ka naman lang kasawa na. Yung naanos ka naman nagagat. Ibagpay na, Aisel. Tanaragsak itinakiasawaan na.
Gansak, sa anak ka naragsak. Dahil siguro tidosak. Gapo iti panangikulasay ko kina Aisel. Agpababawi ak. Naladawan ti amin. Jojo, pinapanaw kong ti katulong. Awan mo't lang aramidem dito balay. Iswa, sika lang ti mang trabaho iti amin na trabaho dito balay. Tapno adamot maitulong mo kanya. Saan kat atapapakpakan kalatan kanya? Magsakit mo tinti kasta pa nagsasam kanyak silin. Pudno mo, saan ka di? Isasaan ka kumamasaksakitan, taday tat kinapudno. Oh. Sige, may sutik ko lang. Siya akong ti mga rami diti amin na matrabaho diti balay. Iti kasta, awan mo't may bagbagam kanyak. Kasta ha? Tapno adamot serbim. Di ko nam siguro. Agbalin ka adon, no siya, ti maasawan, anya? Saan mo ta kasta silin? Sorry, no awan ti maitultulong kukin ka. Umayak man pumasyar, anak ko. Oh, apayaya ka na yun ti yumayo dito balay, nanang. Taktakan nyo lang ti asawak. Madisturbo lang iti aramidin na. Ha? Awanan ti katulong mi? Iso nga ison ti para trabaho kadag iti trabaho iti unag ti balay mi. Ha? Nay, hapay ngay akas tamo silin anak ko. Anya nga hapay? Ha, rumbun lang. Tapno adamot serbi ti anak yo. Saan kat apapakpakan data kanya? Di ko na siguro. Agbalin adon dito'y balay ko? Gaputabak na nga. Naglaingin ngay, no aramiden nakit din na sugar mami na? Ha? Pudno mat, saan ka di? Ay, saan mo't nga iti kasta? Balasang ko. Ay na, no awan na tinapatid nga ibagayo. Pumanaw kayon. Tamakadisturbo kayo una yan. Si Lain. No awan na patid nga ibagayo? Saan kayon nga umay dito'y balay? Makataktak kayo lang. Nagalas gayam ti ugali ni Silain. Bastaw ti pa nagsasauna kanyak. Ay, saan mo gayam nga agbibiyag abak nang jay anak ko iti dinada. Tay sumot tinagbalin ang katulong na. Ay, agbabawi ako no apay nga isaw ti inasawa ti anak ko. Idinto ta ni Aisel. Nagpintasan ti kasasaad ti biyag na. Uray ni Mariaw, nagswerte. Gapaw ta saan da pinanawan. Saan nga agmay-may sa ijay balayda. Ay, sana kas kanyak nga agmay-may saak. Kandi nakpayon masarungkaran jay anak ko. Gapaw ta saan mo kano apalubusan ni Silain nga asawa na. Ako nakiday no ayaban nak ni Silain ijay nagdakkel abalay na agam sa ambo gayam. Ayan ya ka din day tao yan napasamak kada kami nga agina. Silain, sweetheart. Agawit ang manbihit. Mapan ko lang sa rungkaran ni nanang ko. Saan ka pumanaw? Dito'y ka lang balay. Anya? Kahit ko lang ba't makita sa kasasaan ni nanang? Saan nga minan nga umay dito'y balay? Sa mapan kumot kitaan. Ha? Rason mo lang ang data. Ngam kinapudno na. Kaya't mo ang makita ni Aisel. Ha? Siguro mailiw kan kenkwanan niya. Anya ka din deta sa asawam? Agdan asawa na Aisel. Oh, anyang itiam mo. No adda pa'y panggap mo ang makisinubyanan kenkwana? Huh? Oray pa'y subyana. Sigurado asan na ko na kayat na Aisel. Kaputan na ragsak itan iti na ti asawaan na. Ka? Umapal ka? Anya kumangit apalak. Gapo? Tasaan ka naragsak iti danat? Gapo? Tasaan na natungpal ti arapaap mo abumaknang ka no siyak ti maasawam?
Mabaling ka di silin. Husto da itan asang kadagulit mo. Basta rumala kita, tas sarong karak ni nanang ko. Ha! Patasam ti rumwarita! Agsinatan! Anya? Anay ko, nagsakit na talaga ti ulaw ka. Iyak makabangon nga agluto iti kanag. Ay nagriga laki din ti agmaybay sa. Hindi na mo lang aminin umay sarungkaran ti anak ko. Ay, dahitoy ka din ti dusak. Gapo iti inararamid ko. Ay, noon ay siguro tinakiasawaan ti anak ko. Awang kastoy asasaadag. Ay, nalaos ti panagladingit idi ni Aisel. Gapaw iti inaramid ni Jojo. Asyak mo lang tinang sugsog. Gamita. Ay, nakaragrag sa akin tibiyag na. Idinto ada kami kan ni Jojo. Kaagpaada kami asaan anaragsak tibiyag na. Ay, Diyos ko, sabay ko ma. Tama pa kawan na kadagiti dakes nga inararamid ko, iti kalabas. Manungal daw betin ajak nakit-kita arimwar ni natay. Kastaya, tatang? Huwag narakaw. Kanayon ang nakarikip ti balayda. Yung sabay mo ngamin umay sarungkalan ni Judaw. Padasan nyo man na mapankitaan di tabalayda, tatang. Ang mga nadamat tandakas alapasamak kaninana nati. Ay, huwag man ngagpasaw. Mas daawak lang amin. Takanayon ang makitak iti paraangan dano kwa. Manungal dawon ajak nakit-kita. Ay, makapadanag ngagpasaw. Nay, asino nga tatiag tuk-tuk-tuk. Nay, sarungkaran nak nga tatianak ko. Sana nakatrang ka na ita. Sobrang kalatan. Atay. Ay, pasensya ka na. No, nadisturbo ka. Madanaga na ngayon. Takaslamot dun sa angkarong rumbar dito balay mo. Ay, agiaman nagtaimay ka, Mario. Masakit ang ngamin. Ay, manon nga aldaw adanom lang ti ipapaunag ko. Hidya makabangon nga agluto iti kanag. Ay, wampay kidin ati lutuag. Asas, pinasaya at ipandakalangan ni ospital. Ay, Manugayang mga aldaw agsakit ka. ay alabang nga ron, Mario. Ay, po, talaga nakapsot ako na. Kahit numabalin, payaban niyo ko mati anak ko. Hindi na mo ngaminin umay sarungkaran. Kapay ngagpaiso ka di nakamutin sarasarungkaran ni Jojo. Ay, po, Mario, wag mababawi ak itan. Nuapay asaan ani Aisel, tinaasawa jay anak ko. Kapay Mike, kuna man o jay ba ng asawa ni Jojo ti kaya mo? Ay, po, saan gayam ati kinabaknang ti pangrukudan iti ayat, Mario. Tapay mo lang ako ng tikas ka natin. Hey, nagalas ti ugali jay naasawa na. Iparit na pa'y sumarungkar kanya. Kan sumarungkar, ijay balayda. Makadisturbo akano lang. Taka day. Ay, kita talaga nga raw asal alasaya ti ugali di asawa na nukasta. Wan, iso apang hasim ka di, Mario. Paayabam kumaday anak ko. Wait. Di ka madanagan natin.
Talaga apayabak ni Jojo nga anak mo, itama lang. Pangasim ta palubusan na kumamad sila. At da kanon ni nanang ija ospital. Ala, tapno awan mo timakon ko na. Sige, palubusan ka. Nagyaman ang unay silin. Saan ka kadi sumurot kanya? Saanan? Ado tinaskan nga ramidag ija opisina. Diyak kaya timataktak. Silin, mabaling ka diti tumawat iti kwartan. Apay? Ada ka di impadulin mo kanyak, ha, Jojo? Ha? Sige. Tapno di mo ko na, ikan ka. Amok mata syaklatan tinamnamaam. Pasensyaan na ko man silin. Umamad nga ang trabaho. Kan may sa. At lang dito'y balay. Gapo tayo sugat nga rudi kayat mo. Alala. Awanin ti adu kaya sao. Ato'y ti daw-dawato na kwarta. Agawid ka matlaang adagos, ha? Di ka agbayag ijay. Naawatan? Kasi kagaan nagbantay kini nanang Hazel. Agyaman ang lao na yan. At tinulungan yun ni nanang ko. Ano ti klasim nga anak, Jojo? Apay abinay-mayam ni nanang mo. Apay asan mo man laang mata sa rungkaran. Kasano? Di nakmat ngamin palubusan ni Silin. Saan na kaya't nagkita ta? Anya? Kat, day ti makagapo abay-bay amat tanti inam. Kasta ka di? Dahito'y sigurong titusa. Gapo iti panangikalang ko kin ka Silin. Inkulasay ka nga wanti makagapo. Ginapudlunan. Sana nagsaya at ugali tinasawak. Di mo ibagati kasta, Jojo. Aramidem ngamin ati pagrabangam kasmay sa padre di pamilya. Saan kat amang namnama kalatan iti kinabaknang ti asawan. Agtrabaho ka. Iti kasta. Adamat bukod mo a kwarta. Ken adagastusam. Saan kat adumaw dawat kalatan iti asawam. Ken saan amabalin apander kalatan ken kuana. Aglalo no may papan iti inam ti saritaan. Agtrabaho ka. Kat sikat imangtad iti kwarta iti asawam. Saan kat asikat ti dumaw dawat ken kuana. Oh, agyaman na kitira pang magbagamay sel. Kaya ko ti dumawat iti pamagawan. Iti naramid ko iti kalabas ka. Pagbababoyak, iti panagisukat ko kan ka. Yaman niya yung araw. Napasama kan. Sa pasensya ka lang man kanyak. Sorry, Aisel. Pagyamanak paigit diti kasdya ngay naramid mo. Gaputan na amok ni Ramil. Nga iso ti pudno amang ayat kanyak. Iso ti lalaki apudno amang ipatpatag kanyak. Kat naragsaka kun iti danana. Sapay ko ma. Tama ornos yumatan ti may papan kada kayo ka ni Aisel. Iti kasta, agbalin matan anaragsak ti panagden nayong Jojo. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Talaga siguro aday tuyen ti gasat ko. Gapo iti panangikulasay ko idi ka ni Aisel, gapo laeng iti arapaap ko akinanam ay tibiyag. Katita, awan pay laeng nagbaliwan ti amin. Agtagtagi balayak latta ket pagserserbiak ti mangup opisina nga asawak. Siak ti agaw awer ken mangas asikaso kadagiti duang anak mi. Siak ti agitulod ken mangsuksukon kadakwada iti pagadalan. Diyak mo naginggat kaano akastoy ti sitwasyon ko. Diyak mat makabirok iti trabahok, gapu taawan ket nga rod nalpas ko. Talaga siguro aday tuyan ti gasat ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jojo. Ken ka pagayam, Jojo. Pasensya kan iti bagak. Ngam panagkunak ket sikamat laeng tinagaramid iti kunam agasat mo.
dayta ti pinilim a biag, dayta ti pinilim a pagbalinan. Sika ngamin tay tao nga awan diskarte na iti biag, nuan niya ti adda isulatan. Sursurwam ngamin ati tumakder kadagiti bukod mo asaka. Sika ti lalaki, sika ti padre di pamilya. Rumbang nalaang ngarod nga aramidamat dagiti pagrebengam kas ama ti pagtaangan. Alakastan pagayam Jojo, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.